Mu karere ka Rutsiro impanuka ya Kwasiteri na minibus yahitanye umwe abandi 9 barakomereka. Mu karere ka Rutsiro umurenge wa Ruhango umuntu umwe yahasize ubuzima abandi 9 barakomereka nyuma y'impanuka yabaye hagati ya Kwasiteri na minibus mu gitondo cya tariki ya 6 Gicurasi 2026. Amakuru avaho byabire yavuga yuko imodoka yo mu bwoko bwa Toyota Hiace minibus yari itwaye abaturage ivuye mu murenge wa Boneza yerekeza i Rubavu, yaje kugenda ku muvuduko mwinshi maze igeze mu muhanda igunga ipoto y'amashanyarazi yari iri ku ruhande rw'umuhanda. Nyuma yo kugunga iyo poto bivuga ko yahise umurongo wayo maze igungana na Kwasiteri yari ivuye i Rubavu yerekeza i Karongi, ibintu byateje impanuka ikomeye cyane. Muri iyo mpanuka witwa Ntirenganya Jean Damascene yahise yitaba Imana, mu gihe abandi bantu 9 bakomerekeye muri impanuka bahita bajyanwa ku kigo nderabuzima cya Kayovi kugira ngo bitabweho n'abaganga, dore ko bari bakomeretse cyane bikomeye kandi bihambaye. Umuvugizi w'ishami rya polisi ishinzwe umutekano mu muhanda SP Emmanuel Kayigi yemeje iby'impanuka, avuga yuko yatewe ahanini n'imyitwarire mibi y'abashoferi ndetse no kudasatira neza inkombe y'uburyo bw'umuhanda. Yagize ati habaye impanuka ya Toyota Hiace yavaga i Karongi igana i Rubavu, aho yagunganye na Kwasiteri yavaga i Rubavu yerekeza Karongi. Hakomeretse abantu 9 kandi bakomeretse mu buryo buhambaye, umwe muri bo ahita apfa. Yakomeje kandi asaba abatwara ibinyabiziga kurushaho kwitwararika no kubahiriza amategeko y'umuhanda, ibirinda uburangare n'umuvuduko ukabije bikomeje guteza impanuka zitwara ubuzima bw'abantu. Abaturage bo muri karo gace bavuze yuko umuhanda ukunda kuberamo impanuka cyane mu gihe abashoferi batakoresha ubwitonzi cyangwa se bagatwara imodoka nabi mu misozi igize ku karere. Kugeza ubu ngo bakomeretse bajyanwa ku bitaro ndetse no kubibonera ko n'imodoka no yangiritse cyane, mu gihe witabye Imana we yajyanwe mu buruhukiro. Nta kundi rero kwifurije witabye Imana kuruhukira mu mahoro, rest in peace, kandi n'umuryango we turawukomeje ugire kwihangana. Mbabwira ngenda cyari mwe Nyabari Obedi, nangi ni Obi Time News mu karere ka Rutsiro. Obi Time News.